Bapak Ahmad, Bapak Haji Abdul Malik, Ibu Sani, Ibu Nasika, Ibu Robiti, Ibu Salihah, Ibu Kati, Ibu Kaya, Bapak Dai, Bapak Sodikin, Bapak Sumardi, Bapak Yasir, Bapak Kasimun, Bapak Tasirun, Bapak Ihsan, Bapak Sutikno Muhammad Selamat, Bapak Marzuki Aziz, Bapak Nastain Nur Hadiono, Bapak Supardi, Ibu Khadijah, Ibu Rumila wa usulihim wa furhim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan Bapak Baha, Bapak Jazuli, Bapak Sumardi, Ibu Atimah, Ibu Nani Haryaningsih, wa khususan Haji Abdurrahman Hasim, Haja Sofia Mahfud, Bapak Jazuli, Bapak Haji Abdul Azim, Bapak Abdul Hamid, Bapak Hadis, Bapak Kasari, Bapak Siddiq, Haji Munir, Bapak Radiali, Bapak Arifin, Ibu Aminah, Ibu Srikana, Ibu Marsia, Ibu Fatihah, Ibu Sriasi, Ibu Mariati, Ibu Yatima, Ibu Fatimah, Ibu Marhamah, Bapak Joyo Mulyadi, Bapak Abdul Karim, Bapak Lastari, Bapak Sikin, Adik Sudarsono, Ibu Halimah, Ibu Srikanti, Ibu Lasya, Bapak Karim, Bapak Tukimin, Bapak Sarto, Bapak Sadri, Bapak Kasiman, Bapak Misti, Bapak Rakimin, Bapak Sodikin, Muhammad Ukasa, Ibu Salama, Ibu Sabuan, Ibu Sabla, Ibu Nem, Ibu Ngadmi, Ibu Husna, Ibu Ponira, Bapak Abdul Latif, Bapak Abdul Rahim, Bapak Abdul Hadi, Ibu Hanima, Ibu Kasminten, Ibu Musrifah, Ibu Lili wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan li jami'i arwahi Bapak Siddiq, Bapak Muhasik, Bapak Hasan Bisri, Abdul Usman, Abdul Rahim, Muhammad Yusuf, Ananda, Muhammad Nurzaini, Ibu Khafifah, Ibu Muhsana, Ibu Salihah, Ibu Ina Zuraida, Ibu Nurhayatin, Ibu Siti Maimunah, Ibu Udhiyah, wa khususan Bapak Misri, Bapak Haji Darman, Bapak Durrahim, Ibu Kasiyati, Haja Bayah, Ibu Naning, Adik Khuliati, Adik Mutia, Bapak Misro, Bapak Mulyono, Bapak Budianto, Bapak Burhan, Bapak Dalim, Ibu Baitun, Bapak Saritamu, Bapak Alim, Bapak Mahfud, Ibu Halimah, Ibu Misnah, Mbah Sulastri, Bapak Muntalib, Bapak Ma'ruf, Ibu Kasyani, Haji Ibrahim, Haji Kamsir, Haja Musharafah, Haja Khadijah, Haja Nur Aini, Ibu Fatimah, wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan Kiai Basari Alwi, Bapak Sambali, Bapak Serani, Bapak Sukril, Bapak Sukman, Bapak Muasik, Bapak Hafid, Ustadz Maskur,
Ustadz Maskur Alwi, Bapak Said, Bapak Yamin, Bapak Tari, Ibu Subia, Ibu Sania, Ibu Subini, Ibu Jaima, Ibu Musrifa, Ibu Kiana, Ibu Tosima, Bapak Saim, Bapak Salim, Bapak Kandek, Bapak Nurali, Anak Kasan Kusen, Ibu Riyama, Ibu Ningpi, Ibu Riyatun, Ibu Sapura, Ibu Muslima, Ibu Kartini, Bapak Mahmud, Bapak Safi'i, Bapak Paiman, Mbok Wahida, Ibu Safalin, Mbak Salmah, Mbak Yatna, Mbok Manira, Kiai Haji Murtaji, Kiai Haji Khalil, Bapak Mulut, Bapak Arum, Mbok Tami, Mbok Raumi, Mbok Admina, Mbok Satama, Ibu Musri'ah, Bapak Mujib, Bapak Sukarman, Bapak Huri, Bapak Khodori, Bapak Yunus, Ibu Mujna, Ibu Sri Lastari, Ibu Supi, Ibu Ridho Kuswa Arinda, Ibu Sri Irawati wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan Bapak Saifi, Bapak Arjo, Bapak Abdul Karim, Bapak Haryono, Yai Taslim Samin, Ananda Beri, Ibu Sutina, Ibu Dawama, Ibu Yasufa, Mbok Karatun, Mbah Anjar, Bapak Sueb, wa khususan Haji Afandi, Haji Halimah, Mbak Arum, Mbak Rois, Mbak Apiyah, Mbak Muliah, Mbak Saleha, Mbak Yakub, Bapak Jasir, Bapak Ramalan, Ibu Darti Tawali, Ibu Patun, Ibu Asmi, Ibu Astiana Wati'ah, Bapak Maridin, Bapak Giman, Bapak Ahmad, Bapak Karso, Mbah Husain, Ibu Syarafah, Ibu Kasmi, Adik Baitun, Bapak Rianto, Bapak Ridwan, Bapak Miskun, Bapak Supatman, Bapak Tamu, Bapak Mujari, Ibu Mistiana, Ibu Riyama, Ibu Patuki, Ibu Kasyari, Ibu Haryati, Muhammad Zaidan Akbar, Bapak Siman, Mas Yudi Kusnanto, Adik Nani Purwanti, Ibu Syajaro, Ibu Katamas, Siti, Bapak Purnomo, Haji Muhammad Imam Fadoli, Bapak Sutomo, Bapak Sambang, Bapak Trisman, Ibu Suwati, Ibu Tawila, Adik Lili Lutfiyah, Bapak Andi Arianto, Bapak Marwoto, Bapak Asmu'i, Bapak Sagiman, Bapak Suyitno, Yai Sadeli, Yai Raiman, Ibu Pawan, Ibu Safiya, Ibu Nurhayati, Ibu Suyati, Ibu Sunifa, Ibu Toyiba, Mbok Wasi'a wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan Bapak Siddiq, khususan Bapak Lasno, Bapak Warjo, Bapak Ansnan, Bapak Manan, Bapak Warjo, Bapak Tasrib, Ibu Sakina, Ibu Baria, Ibu Rubiah, Ibu Sanifa, Ibu Rubiah, Ibu Satena, Ibu Kina, Ibu Dia, Mbak Kasmira, Bapak Juryono, Bapak Suparman, Bapak Yusuf, Bapak Ahmad Junaidi, Bapak Abdul Kafi, Bapak Asnan, Bapak Aswari, Mbak Sardi, Mbak Mahalar, Ibu Sutiana, Mbak Kapsah, Mbak Asni, Haji Mustaji, Usman Afandi, Misbahul Arifin, Haji Anwar Tohari, Bapak Loso, Bapak Nur Alim, Ibu Hindun, Bapak Ngatalim, Hajah Munifah, Haji Ilyas, Hajah Maimunah, Hajah Khadijah,
Bapak Kasdanun, Bapak Bronto, Bapak Atmari, Bapak Sayin, Bapak Atim Bukri, Bapak Barido, Bapak Sehu, Ibu Ulfa, Ibu Ayu Hati Ningsih, Mbah Nur, Ibu Siama, Ibu Tarsina, Ibu Jama, Ibu Kasiatin, Ibu Tiana, Ibu Ayu Hati Ningsih, Ibu Amina, Ibu Semi, Ibu Anissa, Ibu Indah Lestari, wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan Bapak Atim Effendi, Bapak Baiman, Bapak Parto, Bapak Zainal Abidin, Bapak Safi'i Nur, Bapak Nur Rahim, Bapak Hasnawi, Ibu Fatihah, Ibu Rubiah, Ibu Fatimah, Ibu Khadijah, Ibu Nurifa, Ibu Warinten, Ibu Tawiyah, Ibu Nurbaiti, Bapak Soleh, Bapak Buhari, Bapak Imam, Bapak Mulyono, Bapak Rohin, Ibu Atin, Ibu Suhartini, Ibu Miatun, Ibu Siti Romla, Ibu Nasiati, Bapak Salim, Ibu Nasia, Haji Soleh, Mbak Sria, Mbak Denok, Mbak Tosari, Bapak Selamat, Bapak Haji Abdullah, Bapak Sofroi, Bapak Abdul Rahim, Bapak Muhammad Rifai, Bapak Nur Wahyu Hidayat, Bapak Hasan, Bapak Ismail, Ibu Lasmina, Ibu Nurul Aini, Ibu Salihah, Bapak Yasin, Bapak Sanubari, Bapak Saiful, Bapak Mulyadi, Haji Jamaluddin, Mbah Sardi, Mbah Baini, Mbah Yasri, Ibu Sawiyah, Ibu Ponia, Ibu Hafsah, anak Yasmi, Ibu Saturi, Bapak Mu'alim, Ibu Mariati, Mbah Karni, Mbok Tarmi, Bapak Hamim, Bapak Saman, Ibu Riyati, Bapak Ali Wafa, Bapak Haji Muhammad Thohir, wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan Bapak Misri, Bapak Haji Darman, Bapak Durrahim, Ibu Haja Ba'ya, Ibu Kasiati, Ibu Fatiyah, Ibu Salha, Ibu Khuliyati, wa khususan Bapak Alwan Hadi, Ibu Mu'inah, Bapak Duladi, Bapak Riko, Ananda Muhammad Mukhlas, Ananda Suhartati Wahyuningsi, Bapak Marwi, Bapak Samad, Bapak Misbah, Ibu Jana, Ihaja Bunira, Ibu Ayu Saidatul Insya, Bapak Haji Selamat, Bapak Haji Abdullah, Bapak Haji Nur Wahyu Hidayat, Bapak Abdul Rahim, Bapak Muhammad Rifai, Bapak Sofroi, Ibu Haja Lasmina, Ibu Nurul Aini, Ibu Salihah, Mbah Hasan, Mbah Ismail, wa khususan Abdul Hamid, Ibu Satuha, Ananda Abdul Hamid, wa khususan Bapak Marzuki Aziz, Bapak Asmail, Ibu Khadijah, Ibu Komaria, wa khususan Bapak Bukhari, Bapak Simun, Ibu Tamuna, Ibu Mudrika, Adik Ahmad, wa khususan Bapak Samsul Mu'arif, Bapak Gangsar, Bapak Soleh, Ibu Sumiati, Ibu Alifa, Ibu Atim, wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan Bapak Muhammad Tari, Bapak Sujadi Sudiyo Hadi, Bapak Kandek, Bapak Parto Diwiryo, Bapak Prawiryo Diwiryo, Bapak Abu Hasan, Bapak Junaidi, Bapak Slamet, Ibu Tuti Haryani, Ibu Tarmi, Ibu Mas Ama, Ibu Supartima, Haji Kuna Yuita, Haja Zuhratul Aini, wa khususan Bapak Giman, Bapak Maridin, Bapak Ahmad, Pak Demat, Bapak Karso, Mbak Kusen, Ibu Sarofah, Ibu Kasmi, Ibu Timbruk, Adik Paitun, wa khususan Bapak Saim, Bapak Kandek, Bapak Salim, Adik Hasan, Adik Husen, Mbah Haja, Eniati, Mbah Riyamah, Mbah Ningpi, Mbah Riyatun, Mbah Sapura, Mbah Muslimah, Mbah Kartini, Mbah Ti, wa khususan Bapak Salim, Bapak Jazuli, Mbah Nasya, Pak Yai Tosari, Mbah Sria, Pak Kiai Haji Soleh, Mbah Denok, wa khususan Bapak Maridin, Bapak Bai, Bapak Wakilan, Bapak Sumardi, Ibu Musliha, Ibu Sumarmi, Ibu Sumiati, Bapak Sakur, wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan Bapak Mujib, wa khususan Mas Soni Dwi Sucahyo, Mbah Huri, Mbah Sukarman, Mbah Mujna, Mbah Supi, Ibu Rida, Mbak Sri Irawati, Mas Yunus, Bapak Saptari, Ibu Siti Bainem, Bapak Khodari, Ibu Sri Lestari, wa khususan Bapak Hasbullah, wa khususan Ibu Sakrini, wa khususan Pak Halia Ahsan, wa khususan Bu Halia Mai, wa khususan Haji Muntaha, Bu Suhri, wa khususan Makdul, wa khususan Pak Duladi, Pak Mat Kandar, Bu Lasipah, Nur Siti, wa khususan Bapak Atim Effendi, Bapak Sofi Nur, Mbak Ismail, Ibu Fatimah, Ibu Fatihah, wa khususan Mbak Khadijah, wa khususan Bapak Jaya Mulyadi, Bapak Sikin, Bapak Lestari, Ibu Halimah, Ibu Sri Kanti, wa khususan Yai Abdul Rahim, Nyai Lasih, Adik Sudarsono, wa khususan Bapak Dirun, Ibu Kartima, Bapak Puyo, Kasia, Kacung, Ibu Kalia, Gira, Tupi, Haji Yahmo, Haja Kasiatun, Hajah Kaya, Hajah Siti Muawana, Bapak Yasir, Ibu Suparti, Bapak Kusani, Mbah Ronggo Lembu Cemani, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Hamid, Kiai Haji Agus Khodari, Bapak Ramin, Bapak Supaat, Ibu Kayumi, Bapak Saroni, wa khususan Bapak Nur Rahim, Haji Ahmad Atmari, Bapak Sumadi, Bapak Sumo, Bapak Wongso, Bapak Parto, Bapak Warto, Ibu Kusnaini, Ibu Sri Maryam,
Ibu Mauna, Ibu Parni, Ibu Farida, Ibu Nurifah, Ibu Anissa wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan Bapak Subawe, Bapak Jamil, Bapak Solihin, Bapak Jiman Subroto, Bapak Safari, Bapak Yunus Nugroho, Ibu Siti Hamsia, Ibu Juwaria, Ibu Suwarni, Mbah Ya, wa khususan Ibu Suhaya, Bapak Karim, Bapak Salim, Ibu wa khususan Bapak Haji Idul Habi sekalian, Bapak Haji Barnawi sekalian, Bapak Ali sekalian, Bapak Mislar, Bapak Sugiono, Bapak Supriyadi, Ibu Maryam binti Hasan Surati, Abah Hasbullah Muhammad Iqbal, Akwar Ali, Ibu Mudrikah, Mbah Kaltum, Mbah Pairan, Mbah Soleh Sukardi, Bapak Syakur, Bapak Bai, Bapak Wakilan, Bapak Hatimin, Bapak Tolik, Bapak Wahab, Bapak Toha, Bapak Abbas, Bapak Muslihah, Bapak Urib, Bapak Ahmad, Bapak Hasan, Bapak Mukani, Bapak Katam, Ibu Kasmina, Ibu Miskana, Ibu Sofiatun, Ibu Baina, Haji Umar Fatoni, Hajah Isti, Haji Ahmad Suhana, Haji Muhammad Hamim Husni, Bapak Awis sekalian, Bapak Laksa sekalian, Bapak Marso Suratno sekalian, Bapak Rosidi Said sekalian, Bapak Abdul Aziz, Bapak Miskat, Ibu Siti Bawon, Ibu Husnul Khotimah, Bapak Taslim, Bapak Sampur, Bapak Tawali, Mbak Kasran, Mbak Basirun, Ibu Tasni, Ibu Astina, Ibu Asni, Mbak Patun, Mbak Kasminah, Mbak Ruci, Ade Aziz Muslik, wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan Bapak Ahmad Mujib, Bapak Suyitno, Yai Wahid, Yai Raib, Ibu Sunifah, Mak Sa, Mak Pawan, Mbah Darsono, Anak Sifa, Bapak Maksum, Bapak Maksum Muhammad Gatot Kurniawan, Mbah Haji Misri Sauda, Bapak Salim, Mbah Siti Maria, Bapak Dulmanan, Bapak Kadir, Bapak Bakti Utomo Selamat Ananda Budi Kuntoro, Bapak Tamu, Bapak Atim, Mbah Dalimin, Mbah Kemis, Ibu Patuki, Mbah Tursina, Ibu Subtin, Ibu Mujiati, Ibu Sunarti, Mbok Ra, wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.
تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مخون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون.
تؤخذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن واصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره في الخلق فلا يأكلون وما علمناه شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولو فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام هي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأرض نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله هو الحي القيوم أتوب إليه أفضل الذكر فاعلم أنه قوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله لا إله إلا
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله إلا الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب يا سيدنا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك على سيدنا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليهم أجمعين. أهلي كبر لهم الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, amma ba'd. Ya ingkang hadir, alam kuburipun dados raudhah min riyadil jinan. Tur dumateng junjungan kita sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtisarul waqt, wonten kesempatan ingkang saya menika kaula selaku khadim majelis ngaturaken sembah nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya para jamaah kalian sedaya muhibbin simpatisan majelis ingkang sampun membantu terselenggaranya acara haul saking Kiai Munib bin Kiai Haji Abdul Karim menika diantarane salah setunggali gurune Sayyidul Walid ketika mondok wonten tenggone Darul Karomah Gunung Jati. Kalian haul saking Sayyidul Walid ingkang ketujuh, kalian haul saking almarhumin almarhumat jamaah Majelis Taklim PTT, kalian sedaya muhibbin lan simpatisan. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, atas bantuan panjenengan sedaya napa kemawon ingkang sampun diparingaken tenggone majelis, baik arupi materi lan lintu-lintuni tenaga doa lan lintu-lintuni Al-Fakir selaku khadim majelis mboten saged mbales napa-napa, saged namung ndongaaken jazakumullah ahsanal jaza fi sa'adadid dunya wal akhirah. Mugi-mugi kesainan panjenengan sedaya dibalas dening Gusti Allah kesainan wonten teng donya ngantos kesainan wonten teng gone akhirat. Lan ingkang kaping kalinipun nyuwun agungipun pangapunten dumateng sedaya kemawon, khususé dumateng guru kaula Habib Muhammad Kiai Suhairi kalian sedaya. Sesuatu niku dianggap sudah sempurna baru tampak kekurangannya. Kala wingi dan sebelumnya sampun berusaha semaksimal mungkin untuk nun sewu nyambut panjenengan sedaya wonten tenggone majelis. Menika ingkang saged kaula aturaken dumateng panjenengan sedaya, menawi wonten kekiranganipun kaula nyuwun agungipun pangapunten dumateng panjenengan sami, khususé dumateng tokoh agama, tokoh masyarakat kalian guru-guru kula. Lan ingkang terakhir niki panyuwun hadiah Fatihah kagem inggih menika niki wonten keluargi ingkang akikah kagem putunipun inggih menika ingkang paring asma Muhammad Sofiyullah, mugi-mugi dados putra ingkang saleh dunyan wa ukhron. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Matur nuwun kaula aturaken kalian pangestuni dumateng sedaya ingkang hadir, khususé dumateng guru-guru kula. Pangaosan majelis menika mugi-mugi jamaah saged istiqomah lan mugi-mugi tambah semangat anggene ngaos keranten modal ibadah inggih menika kelawan ilmu. Dadosi baktone acara menika mugi-mugi jamaah sedaya kemawon niki saged semangat anggene rutin hadir wonten tenggone majelis. Lan mugi-mugi saking jamaah ingkang sakit dipun paringi sehat dening Gusti Allah,
lan mugi-mugi ingkang rupek, ingkang susah, mugi-mugi dipun paringi longgar lan jembar dening Gusti Allah. Napa sing dadi hajate sedaya jamaah kali simpatisan, mugi-mugi satu persatunya dipun qabul dening Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, menika ingkang saged kawula aturaken acara wau sampun dibikak kalian suratul Fatihah lan dipun lanjutaken kalian maos sedaya almarhumin almarhumat saking jamaah lan simpatisan Majelis Taklim PTT Al-Fiqhiyah. Saklajengipun mangke inggih menika taujihat wal irsyadat ingkang badhe dipun aturaken dening Sayyidina Al-Habib Muhammad bin Abdullah Segaf, lan mangke dipun lanjutaken doa wahbah dening guru kula Ki Haji Suhairi Badrus. Menika acara ingkang badhe kita laksanakaken sareng-sareng saking kaula wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saklajengipun inggih menika taujihat wal irsyadat ingkang badhe dipun aturaken dening Sayyidina Al-Habib Muhammad bin Abdullah Segaf, pengasuh Pondok Pesantren Nuruz Zahra. Dumateng beliau wekdal lan tempat kaula aturaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril layli 'alan nahar, tabsiratan li'ulil qulubi wal absar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد النبي المختار سيد الخلائق والبشر، وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار، وعلى جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين من أول يوم إلى يوم البعث في المحشر. أما بعد. Ingkang kula mulyakaken para kiai lan para asatid, wabil khusus guru kita Kiai Haji Suhairi Badrus, serta juga sahibul majlis guru kita Al-Ustadz Zainal, serta juga para sesepuh pejabat pemerintah yang mungkin hadir pada majlis hall pada pagi hari ini. Haul dari almarhum Kiai Haji Munif bin Kiai Haji Abdul Karim, dan juga haul yang ketujuh dari almarhum guru kita Kiai Haji Khazin Saleh, serta juga jamaah PTT yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan berkat yang dihauli Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu manfaat. Allah jadikan mudah-mudahan termasuk murid yang mendapatkan barokah dari gurunya. Dijadikan murid yang dapat nyenengno guru nih. Dan mudah-mudahan almarhum, almarhumat dari jamaah PTT yang telah mendahului yang tadi sudah disebutkan namanya atau wa usulihim wa furu'ihim, Allah sampaikan pahalanya ke alam kubur.
Allah jadikan kuburannya raudhah, taman dari taman surga. Allah berikan di dalam kuburannya terang dan juga fasihal jinan, yang lebar dan juga jembar kuburani. Amin Allahumma. Para hadirin jamaah pengajian apa? PTT pengajian. Dadi ojo turu maneh nggih. Wis tangi lek turu maneh kok pengajian turu maneh PTM akhiri. PTT. Alhamdulillah. Jadi insyaallah gak ono sing turu niki, sing senden gak turu insyaallah. Polane biasa lek senden niku cepet turu biasa. Alhamdulillah. Para hadirin, dari beberapa tahun, lebih dari 10, mungkin puluhan tahun atau lebih dari 10, almarhum Al-Ustadz Kiai Khazin Soleh menghauli gurunya. Sekarang beliau juga dihauli, dibarengkan dengan haulnya gurunya. Haulnya beliau tidak terasa para hadirin ke-7. Ini adalah bentuk bakti nang guru. Karena yang namanya guru itu termasuk ayah. Ayah itu ada 3. Abauka salasatun. Ayah kalian itu ada 3. Pertama ayah, suami dari ibu kita. Jenenge wong tua bapak. Dungane bapak niki para hadirin wal hadirat niku koyok dungane Kanjeng Nabi. Du'aul walid li waladihi ka du'ain nabi li ummati. Doanya seorang ayah kepada anak koyok dungane Kanjeng Nabi nang umati. Para hadirin wal hadirat, kira-kira sinten tiyang sing ragu dungane Kanjeng Nabi mboten kabul? Wah, tidak mungkin. Doanya Nabi itu langsung diterima oleh Allah. Dungone bapak nang anake koyok dungone Kanjeng Nabi nang umati. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang nomor 2, ayah dari mertua perempuan kita atau mertua ayah dari istri kita niku termasuk yaitu ayah. Yang nomor 3, yang ayah juga yang penting adalah ayah yang mengajari kepada kita. Ngajari urusan kulolan panjenengan wedi nang Gusti Allah. Sampai ada yang menyebutkan ayah kandung kita menjaga kita dari api dunia. Anake kate kenek genina hati-hati nak. Nah hati-hati nak, urusan dunia mungkin ayah kita. Tapi guru kita setiap hari juga ngajari kita supaya kita jauh dari genine api neraka. Supaya kita jauh dari api neraka. Sampean hadir majelis Ustadz Khazin yang dihauli. Ustadz Khazin hadir majelisnya gurunya Kiai Haji Munif. Guru-guru tadi di dalam pengajian nih ngelingno kulolan panjenengan, bukan ngelingno hati-hati lek nguripno kompor ojo lali dipateni api dunia. Tapi guru kita adalah memperingati kita dari api akhirat. Hati-hati, sing jenenge adabe Gusti Allah itu pedih. Ojo dilakoni atau nopo lakonono koyok ngeten, itu adalah guru kita. Karena yang namanya bakti nang wong tuwa niki dudu urusan agama tok para hadirin. Bakti nang agama, bakti nang wong tuwa termasuk guru itu dinun wadainun. Bakti nang wong tuwa niki dinun. Napa artine dinun? Urusan agama. Al-Qur'an menerangkan bakti nang wong tuwa. Hadis Kanjeng Nabi menerangkan tentang bakti nang wong tuwa. Kemudian
Bukan saja dinun tapi dainun. Napa dainun? Utang. Sapa wong sing bakti nang wong tuwane insyaallah benjing-benjing anake bakti nang wong tuwane. Bakti kepada gurunya, lihat hall dari kecil-kecilan Ustadz Khozin bikin hall gurunya. Sing penting napa? Sing penting gaya hall terus tambah alhamdulillah tambah kuata kata sekarang alhamdulillah diteruskan. Siki sing jenenge bakti nang guru. Saya mungkin dulu zamannya almarhum masih hidup Ustadz Khozin pernah hall Kiai Haji Munif ngundang saya. Ya dina Minggu. Sabtu nih udan daweres isu-isu. Duduk gerimis tok daweres. Akhirnya beb dongakno nggih beb. Ka udan koyok wingi beb. Walhamdulillah terang. Dadi ki mang tak delok gerimis isu-isu. Waduh eling ngomongane Ustadz Khozin iki. Jadi yang namanya beliau terus eling nang gurune. Kenapa? Karena ingin bakti. Setelah beliau wafat, murid-muridnya Masya Allah eling nang guru. Begitu juga orang tua. Jadi lek dadi anak, sampean bakti nang wong tua, pasti insya Allah benjing anak niki akan bakti. Birru abaakum. Dadio anak sing bakti nang wong tua. Tabirrukum abnaukum au kama qol. Benjing bakali anak niku bakti nang wong tua. Nopo kok fulan niku tambah tua Masya Allah anake podo gati. Tambah tua anak pertama anak kedua Masya Allah sregep cepet lek dijalui tolong nang wong tua nih. Kenapa? Karena waktu muda orang tuanya juga bakti nang wong tua nih. Tapi para hadirin kuatah. Kadang-kadang kita temui zaman sekarang wong tua niki maaf digledakno. Wong tua niki anake padha lali. Diteliti napa wong tua niki waktu enom yo lani nang wong tuwoi. Sampai pernah ada satu kejadian cerita yang diceritakan. Itu ada orang tua. Wong tua kumpul karo anake. Orang tuanya maaf sakit, sudah tua, sakit gerak itu sulit. Akhirnya kadang-kadang maaf kalau makan itu kadang-kadang sampai keluar didik-didik. Maklum wong tua. Kadang-kadang banyu rodok rodgur mopo. Ini tinggal sama anaknya sama cucunya. Akhirnya anak ini ngomong nang anake, artinya nang cucu sing tua niki. Nak, coba sampai nang pasar tuku gelas kanggo keluarga niki. Gelas ini lho akeh sing pecah mungkin koyok ngeten. Sakniki gelas akeh sing pecah sampean tuku kanggo niki ibumu, kanggo anak, kanggo dulur-dulurmu, sampean juga tuku siji khusus kanggo napa? Kanggo kakek niki. Kakek sampean yaitu ayahnya yang ngomong. Khusus gelas iki gak campur. Gelas iki gak campur karo sampean kabeh niki tukokno gelas khusus. Jari anake sing cilik, nggih Pak, tak tukokno. Tak tambahi situk nggih Pak gelase kanggo sampean lek tuwa benjing. Kanggo sampean lek tuwa benjing boten. Begitu anak mulyakno wong tuwa eling bakale benjing dimulyakno pisan karo anake. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin, di dalam majelis haul yang mulia pada malam hari ini, saya ingin sedikit bercerita. Ada di zaman Kanjeng Nabi itu sahabat yang termasuk sahabat mulia. Pernah Kanjeng Nabi itu di majelisnya, beliau mengatakan awwalu may yadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah. Wahai para sahabatku, niki sing pertama melbu bakali niku penduduk surga. Tadi Kanjeng Nabi ngomong waktu di majelis kan macam-macam sing teko, mari ngete enten sing teko mali, Sebelum pemuda tadi datang Nabi mengatakan ini yang masuk termasuk penduduk surga. Akhirnya apa yang terjadi dinteni karo para sahabat. Sahabat para takon, sinten iki kira-kira sing melbu? Niki termasuk penduduk surga. Sinten? Dinteni
melbu Abdullah bin Salam. Melbu sinten? Abdullah bin Salam. Ketika masuk, para sahabat sing ndek jero niki padha penasaran, nopo amalane Abdullah bin Salam? Sudah mendapatkan jaminan surga walaupun wonge si urip di dunya. Para hadirin, jenenge sahabat niku kuwata sing ngatuk jaminan surga, termasuk Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam sudah dapat jaminan surga walaupun belum meninggal dunia. Enten tiyang para hadirin ojo maneng jaminan surga. Ambune surga tok iki gak oleh kalau Gusti Allah. Baunya surga saja itu diharamkan oleh Allah. Padahal surga niku ana ambune. Dan baunya surga itu bisa dirasakan sebelum perjalanan 500 tahun. Napa artine? 500 tahun durung tutuk surga, ambune iki wis ana. Jenenge sesuatu sing enak niki ana ambune, nggih napa mboten? Sing kurang enak ya ana ambune. Ana tangga masak gule, ambune ana apa? Enten apa mboten ambune? Enten tangga bakar sate, ambune enten apa mboten? Lek ambune tok percuma, Bib. Nggih. Sampai ndawuhne Kanjeng Nabi niku napa sih? Lek sampean masak wa idza tabakhta fa'akthir maraqaha au kama qol. Sampean niki lek masak, lek saged akekno dudune. Supaya apa? Supaya tangga niki juga ngerasaken masakane sampean. Masak daging 1 kilo. Jenenge dudu niki akeh nono titik, tapi aja akeh-akeh nemen 1 kilo banyune sak bak. Ya gak kira iso. Jadi untuk apa? Tetangga itu untuk ikut, baunya ini ikut. Tapi jenenge ambune seumpama gule niki nggih. Nah niki mungkin dina iki gule ana sing akeh niki nggih. Nggih. Dadi seumpama ambune masakan kadang-kadang berapa meter baru kelihatan atau berapa meter baru bisa dibau. Baunya sesuatu yang enak itu ada baunya. Sing gak enak ya ana ambune, nggih napa mboten? Kira-kira ambune sing gak enak napa? Wis gak tak terusno wis durung sarapan sampean. Macam-macam ambune sing gak enak, tapi bau yang enak itu bisa dirasakan. Tambah enak, tambah ambune tambah enak. Surga itu sesuatu yang paling enak, paling nikmat, paling lengkap, paling sempurna. Tempat yang paling sempurna. Baunya sampean durung tutuk 500 perjalanan, ambune surga iki wis ana. Atau ambune tok niki lho enak. Ana tangga masuk gule, ambune tok enak apa enggak? Ya gak enak lek gak dianteri rek. Tapi lumayan ambune enak timbang ambu sing gak enak. Tapi heran para hadirin. Enten tiyang niku ojo maneng ambune surga. Jangan lagi baunya surga. Baunya surga sudah diharamkan oleh Allah. Tapi ini sahabat Abdullah bin Salam ketika masuk ditakoni karo para sahabati. Wahai Abdullah bin Salam, nopo amalanmu? Kok saged sampean niki dijamin surga kali Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi niku tadi mengatakan awwalu may yadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah. Pertama sing melbu niki bakali penduduk termasuk penduduk surga. Kira-kira para sahabat penasaran, tahajute piro, baca Qur'ane pinten, posone pinten? Dijawab inna amali la dhaif. Amalanku niki adalah amalan yang ndak banyak. Amalanku iki gak akeh tak delok. Tapi ada 2 amalan yang saya harapkan menjadi amalan yang besar. Sahabat pada tanggelet nopo niku amalan ni sampean. 2 amalan yang dapat menjadikan sampean menjadi besar sampai dijamin kali Kanjeng Nabi melbu surga walaupun belum meninggal dunia. Pertama kata beliau 1 yaitu salamatus sudur. Kula niki njogo ati. Salamatus sudur selamat atine. Selamat. Jadi duduk selamat jasa tok. Enten tiyang kate kepreset.
Selamat re, alhamdulillah. Coba kepreset, keselio sikil niki. Niki sing jenenge selamat anggota tubuh. Tapi enten tiyang kadang-kadang kepingin nyelametno awake tok, lali gak nyelametno atine. Padahal sampai Abdullah bin Salam dua amalan niki napa selamat atine. Sing dadi pertanyaan niki para bapak lan para ibu, ya napa Beb nyelametno ati niku? Nyelametno ati niku duduk kaya wong kate kepreset nyelametno sikil, nyelametno tangan, nyelametno ati niku berseni ati. Sing soro niku berseni ati. Lek berseni omah mungkin saged cepet. Maaf, berseni selokan sing gak wenak ambune sik iso di berseni. Berseni bak kontrol nopo sing di omah, sedot nopo niku wis jenenge apa sik iso diberseni, mungkin sehari. Tapi berseni ati niki rada soro. Sehingga jenenge ati niki para hadirin sing pertama dilihat oleh Allah. Sing hadir niki Pak, nggih Bu, kelambine warna-warni maceme. Sarunge warna-warni maceme. Ibu-ibu kerudunge warna-warni. Nggih napa mboten? Apa meneng ibu biasai. Sing jenenge bapak niku lek duwe kopiah 2 tahun niku lho gak ganti, Bu. Nggih napa mboten? Sarung niku lho ana sing 7 tahun puancet ae. Coba lek kerudunge ibu-ibu niki. Wah, macam-macam niku nggih. Ono titik niki Pak promo alasane. Nggih, promo. Kerudung iki sepatu niku lho. Sampeyan delok panggonane sepatu di omah. Kira-kira sing entek-entek nggih niki sepatune bapak napa ibu? Ibu, bejer, sandal gerimis, sandal udan deres ono kabeh pisan. Macam sandal nang jeding, sandal nang musala, sandal nang masjid, sandal nang pengajian, suwe-seje. Tapi wong lanang sandal jepit itu 2 tahun. Coplok dikei kemiti sih anbe bapake. Masya Allah. Jadi sing jenenge warna-warni macam-macam niki, sing didelok kali Gusti Allah duduk rupane kelambine sampean. Duduk rupane, maaf rupa kita bukan dulu. Sing didelok sing hadir niki napa sih? Atine kali Gusti Allah. Sehingga yang namanya al-qalbu hati itu maudhi'u nadharil haq, tempat penglihatan Allah. Sebelum melihat rumahnya, sebelum melihat amalannya, sebelum melihat sesuatu yang lainnya, Gusti Allah ndelok atine. Sampai lihat almarhum yang dihauli, Masya Allah dengan ilmunya, dengan hatinya yang bersih. Amalani akhirin apa? Terus karena bersih hati, ikhlas niat. Seperti Masya Allah yang kita lihat sendiri Ustadz Khozin sabar berminggu. Jenenge tok pengajian tangi turu. Pasti niki nggih. Mulainya ngerintisi soro. Ono pengajian kadang-kadang ngerintisi Masya Allah, wong loro, wong telu. Gremis titik gak teko. Ono niku. Jenenge pengajian kadang-kadang 10 mari ngono kadung rame 20 mari ngono kurang maneng kena 5 mari ngono 7 waduh kena omongane tonggo moro siji macem-macem. Sampai saya pernah kula niki nggih sedikit cerita pengalaman duwe pengajian rutinan Ramadan tok. Niku pertama mlebu musala pendino niku. Iku mek siji, maaf siji wonge gak iso ndelok. Dadi turu ndek musala, lek sepeda motor kula wis teko, niki biasa gak kelambian ngenteni ndek musala moro kelambine digawe. Pun dugi Beb, nggih. Dadi wong siji tok. Mari ngono baru teko siji loro ya paling 10. Jenenge ngerintis niki soro. Tapi di situ letak ikhlas dan bagaimana jogo hati. Majelis niki duduk kangge bangga-banggaan. Oh akean majelisku, oh akean pengajianku mboten. Berapa banyak pengikut banyak, tapi waliyadzubillah di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Sampai semerap Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, pripiane Al-Habib Umar bin Hafid di Madinah.
Muridnya banyak yang punya pondok di Indonesia. Muridnya banyak yang pengajiannya ribuan. Beliau sendiri di rumahnya iku karena larangan dan sulit untuk ditemui. Kadang-kadang sing baca kitab mek siji mek luru. Apa urusan gede-gedean? Boten niati. Karena jaga hati ini segalanya. Sampai Abdullah bin Salam mengatakan duduk 10 amalan ini. Ada 2 amalan yang saya harapkan menjadi amalan yang besar. Nopo? Yaitu pertama ati sing selamat. Niate ditoto. Dan juga jauh dari penyakit ati. Ati ini Masya Allah. Gak ono sing jenenge ati hasud. Gak ono sing jenenge ati kibir sombong. Gak ono sing jenenge ati riya. Kadang-kadang waliyadzubillah lek wis jenenge ati maaf-maaf niki nggih para bapak lan para ibu. Ati ini sudah kurang bagus, akhirnya mulut keluar lisan kurang bagus juga. Karena yang dijaga pertama adalah hati. Lek ati niki mboten enten hasud. Wis nikmati wong ya nikmati wong. Nikmati kula lan panjenengan ya nikmati kula lan panjenengan nggih napa mboten? Ki itu yang paling enak. Tapi lek wis muncul iri, dengki, hasud niki sing rusak ati. Dan sebagian penyakit ati niki penyakit yang bahaya. Penyakit ati termasuk ada yang sangat bahaya. Contoh tok durung bahas liyane. Penyakit sombong. Penyakit sombong. Penyakit sombong ini duduk ngenteni sing gede dapat menolak dari surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarrah minal kibir au kama qol. Tidak masuk surga orang yang sedikit mithqal dzarrah sedikit saja dari sombong. Duduk ngenteni bendino titik ae iku wis gak iso mlebu surga. Sudah penghalang dari api neraka. Masya Allah. Ini penyakit sing bahaya. Atau mungkin juga ono penyakit sing jenenge hasud. Penyakit sing jenenge dengki. Waduh. Ketok tonggo tuku kulkas anyar. Ngomong nang tonggo situ. Wah kulkas anyar rupanya. Paling kredit itu. Ngeten ndak biasa. Ono apa enggak wongi? Teko wongi. Nah, teko insyaallah nggih. Jadi sing jenenge hasud bahaya. Sampai dikatakan saya tidak pernah melihat, ada satu ulama mengatakan saya tidak pernah melihat orang yang dolim tapi sumpek koyok dolimi wong hasud. Wong hasud niki wis maksiat sumpek tok. Karena napa? Begitu ndelok nikmati wong dengki, begitu ndelok nikmati wong dengki terus akhirnya sumpek tok. Biasa wong maksiat niki rada seneng. Maaf ya seumpama niki ana wong nyolong, duweke sik iso gawe jajan. Tapi niki maksiat, yang maksiat tadi dapat menghilangkan amal ibadah, maksiat niki sumpek. Delok tonggo, waduh rek, TV anyar, seumpama niki. Waduh TV anyar, melbu, gremetok pisan. Akhire meneh didelok ana pikep melbu kampung. Didelok nggo kulkas anyar. Wek sapa niki? Wek fulan, wingi TV saiki kulkas. Gak ngingu tuyul lah iki. Mari ngono meneh tuku lemari, perabotan kamar, mangkel tok uripe. Wis mangkel atuk dosa. Wah niki wal iyadzubillah wong hasud. Atau mungkin perasaan riya. Jenenge riya nimbulno amal ibadah tapi karena manusia. Niku ndawuhne Kanjeng Nabi syirkul khafi, syirik sing samar. Itu yang namanya riya. Jadi para hadirin, jenenge ati niki memang jogone soro. Siji karo jogone awak. Nggih napa mboten? Contoh ada orang tadi kate kepreset dijogo, ojo sampai kepreset. Tapi sing jenenge ati, longgo ndek masjid, ojo maneng ndek masjid. Longgo ndek Masjidil Haram, ati niku saged maksiat. Ati saged maksiat. Oh, tibake napa? Maca Quran kepingin dipuji menungso. Walaupun di masjid dadi maksiat. Lah niki lho emane njogo ati niki saking sorone. Begitu jaga hati baik, lek wis ati niki api, amalan bakal api.
Sehingga ada pernah Luqman Al-Hakim pernah meminta kepada budaknya untuk didatangkan 2 anggota tubuh dari kambing sing paling apik. Jadi dikongkon nyembelih wedhus, dikongkon gowo opo sing paling apik di antara anggota tubuhnya kambing 2 dibeleh. Mantun dibeleh dikekno napa? Al-qalbu wal lisan. Ati karo lisan. Niki. Ini anggota tubuh yang paling bagus setelah saya sembelih kambing tersebut. Apa? Hati dan lisan. Mantun. Pirang dino maneng disuruh nyembelih kambing lagi, kemudian berikan saya anggota tubuh sing paling elek. Kira-kira lek sampe nyembelih wedhus sing biasa jarang rebutan iku apa nih? Hah? Jeroan, betul? Hah? Nggih, jeroan wis terakhir wis bagian sing gak keduman baru gelem jeroan. Tapi lek pahai napa niku rebutan. Ini minta yang paling jelek dikasih apa? Duduk dikei jeroan. Dikei napa? Ati karo lisan podo. Tanya yang nyuruh nyembelih. Aku iki ngongkon sampean kei sing paling apik, sampean kei lisan karo ati. Kemudian saya suruh yang paling jelek sampean kasih lisan dan ati. Kenapa kok sama? Huma atyabu syai'in idza taba wa huma akhbasu syai'in idza khabutha. Keduanya, ati karo lisan itu paling bagusnya sesuatu digunakan untuk kebaikan. Paling gampang, paling cepat, Pak. Ati niki lek api paling gampang meneng tok husnudzon, tawadhu, mengagungkan syiar Allah termasuk ibadahnya ati. Lisan juga gampang, nggih napa mboten? Meneng-meneng subhanallah 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 subhanallah, lisannya digunakan berzikir. Lek salat sik leren wudu, sik nutup aurat, jokokmu kena, tapi begitu ibadah lisan zikir tok. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Walaupun dengan rebahan, karo lungguh karo apa, yang namanya ibadah lisan niku cepet lek digayapi. Tapi ati niku lan lisan paling gampang lek digawi maksiat. Meneng, sregep, wah koyok wong khusyuk. Tapi wal iyadu billah, lek ati mboten dijaga wedi melbu sing jenenge riya, melbu sing jenenge sombong, melbu sing jenenge hasud, melbu sing jenenge iri, dengki. Atau juga lisan. Lisan juga gampang digawe maksiat. Nggih. Lisan gampang digawe meneng-meneng, kumpul wong telu wong papat ngrasani. Enten mboten, Bu? Waduh, petan-petan wong telu petan-petan tumo durung temu sak kampung wis dirasani kabeh. Dadi sing jenenge lisan niku juga gampang digunakan untuk maksiat, tapi zaman sekarang niku para hadirin kadang-kadang gak ngenteni lisan. Untuk bermaksiat niku gak ngenteni lisan, tulisan juga dapat bermaksiat. Tulisan hoax, berita bohong, menyebarkan yang bohong, atau mungkin tulisan yang mengadu domba. Saiki gampang. Sampai lihat di media sosial, dari tulisan apa mungkin lisan urusannya kadang kanggo maksiat. Kanggo napa sing jenenge wal iyadu billah, bohong dan juga ngadu domba. Niku dawuhe Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannah namamun. Soro mlebu surgane wong sing suka waktu urip ngadu domba. Pak, Bu, sampeyan kula lan panjenengan iki sering kadang-kadang ketemu wong tukaran. Dulur karo dulur tukaran. Tangga karo tangga tukaran. Sing apik niku didamaiken. Kanjeng Nabi niku gak seneng ndelok wong tukaran. Kanjeng Nabi niku paling gak seneng begitu melbu Madinah, napa sing diurusi sik mempersaudarakan. Dorong bangun ngeten, rencana ngeten, disaudarakan. Kaum Muhajirin wal Ansor, sampai ada 2 kaum mulai biyen iki tukaran tok. Kaum Aus wal Khazraj tukaran tok. Begitu Nabi melbu, apa yang dilakukan?
didamaikan sampai damai di zaman Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku kerjaane Kanjeng Nabi seneng delok wong damai. Tapi lek zaman sakniki sampean delok enten tiyang seneng untuk ngadu domba, gak seneng wong damai, seneng wong tukaran. Apa maneng waliyadzubillah kadang-kadang video iki separuh dicampur video iki. Kemudian video iki dicampur video iki. Seneng delok wong tukaran sampai niling-iling niki tiyang ado karo Kanjeng Nabi. Sebetulnya sibuk. Sampean semer apa? Wong sing kepingin damaikan orang itu boleh dikasih zakat di bab fikih. Yang namanya gharim, wong sing utang, iki iso dikei zakat. Termasuk orang yang hutang boleh dikasih zakat, itu orang yang utang li islahi datil bain. Manistadana li islahi datil bain. Orang sing utang untuk mendamaikan orang yang bertikai. Ono wong tukaran iki nggih. Akhire napa? Boto sesuatu sampai duweke metu sampai ngeten gawe ndamekno, ini boleh dikasih zakat. Saking nemeni. Sampai ono siji cerita napa? Ono wong nang pasar. Biasa kerjaannya dia itu biasa. Dodol kain di pasar, duweke digawe blonjo, matun ngeten duweke digawe sodako, setelah itu pulang beli kain baru. 1 dinar. Sampai di pasar ono wong tukaran. Gara-gara rebutan 1 dinar. Niki duweke kain sing biasa digawe kulaan, bingung ya Allah rek tukaran rek. Gara-gara cuma 1 dinar wis meneng-meneng nggih, meneng. Niki wis kanggo sampean, wis aja tukaran. Mantun dikekno bingung. Waduh rek, duit entek dikekno iki. Kulaan apa niki? Iki bojo wis ngenteni. Di oma biasain teko pasar nggawa kain ditenun oleh istrinya, kemudian sampai rumah juga membawa masakan untuk hari itu. Tutu oma ngenteni bojo niki. Masya Allah, bojo solihah. Begitu suami gak nggawa duit, lho mas, biasanya sampean nggawa kain anyar, tak tenuni meneh didol maneng. Sampean juga biasa nggak belonjoan nang di, enggin mak dik, iki mang di pasar ono wong tukaran, tak kekno gara-gara duit 1 dinar, jadi gak iso belonjo. Jadi ini istisoran, sampean bener mas, sampean bener, sing sampean lakoni niki bener, mboten napa-napa, barokah insya Allah mas, masya Allah. Tapi gak ono belonjoan, iki istri leha. Coba lihat bojo sak niki pak, ya napa pak? Biasa nggak belonjoan moro. Apa alasan yo lali? Anu dik lali, untung kumping iki nyentel. Ngeten bali. Dadi mulai nang omah bengong si bojo. Meneh iki ana sing kate tak tenun kaine. Saya mau tenun kainnya. Akhirnya apa yang dia katakan? Waduh rek, iki ndolek kain sing lawas saya tak tenun. Didoleki kain. Bojone Masya Allah, sabar, bener mas, barokah insya Allah. Didoleki kain, kain lawas ditenun. Jenenge kain dudu anyar walaupun tenunan seje. Berangkat nang pasar mas sampai dol, mudah-mudahan barokah mas. Mudah-mudahan atuk duit sampai tukokno kain malih sampai gawe blonjo. Berangkat nang pasar. Biasanya lek nang pasar gawa kain anyar, tenunan anyar, cepet payune. Iku teko isuk sampai zuhur gak payu-payu ngenteni. Karena apa? Karena memang kainnya kain lama. Dinteni gak mulai-mulai sampai ngenteni payu. Wis dohur, jam 1, jam 2 ya apa iki? Subhanallah, longgo sebelahne niki wong dodol iwak. Tapi duduk wong kali anyar dudu. Wong dodol iwak. Dodol iwak niki Masya Allah, iwak entek kabeh kari 1 iwake sing busuk kurang apik. Ana iwak kurang apik 1 tok. Padha takon-takonan biasa nggih. Pedagang niku lek pasar kan ana ae omongane nggih. Sampeyan kok durung mulih? Jari sing dodol kain, enggih niki durung payu. Lek payu mulih kula. Sampeyan kok durung mulih? Enggih, iwak niki lho entek kabeh kari 1 sing busuk kurang apik iwak niki. Wah, akhire mikir, ya napa lek ijol-ijolan? Nggih, ijol. Iwak ijol kain. Iwake kurang apik, kaine juga kurang apik ijol. Nggawa iwak tok. Mulih nang omah, bojo ngenteni, Masya Allah. Kira-kira apa iki sire? Emas iki mungkin mudah-mudahan gawa napa niki? Waduh. Daging kambing ta napa tibake mlebu. Ya napa Mas payu? Anu Dik, mboten payu. Tak anteni sampai zuhur. Gak payu, akhirnya tak ijolno karo iwak niki. Ya napa niki? Oh, Masya Allah Mas, tak masaki sing nikmat Mas. Bojo solihah.
Coba lek duduk bojo solihah, wis tak kandhani wingi ngoten ngono dikekno wong. Salamu Mas. Ngeten biasa. Tapi jenenge bojo solihah tak masake sing enak Mas walaupun iwake kurang apik. Diseseki iwak nih. Diseseki dibuka ternyata ada mutiara di dalamnya. Masya Allah. Ada mutiara permata yang indah di dalam iwak. Iki wong gak ngerti mutiara, gak ngerti permata, biasa dodol kain kok. Biasanya ini kulek nang pasar dodol kain, niki ketemu mutiara, loh Mas, loh Dek niki mutiara. Akhirnya apa yang dikatakan wis ngeten Mas, benjing sampean dol nang pasar. Biasa nang pasar niku bloke bagian kain, niki nang blok sing bagian mutiara permata. Biasa blok A, iki blok M. Wah. Bagian permata tok, biasa kain dek nisor sak karepe. Niki sing dodolan permata tok, gowok permata, wapi permatai. Niki wong sing sabar barokah niki. Karena apa? Damaikan wong sing tukaran. Akhirnya sampai di pasarnya permata mutiara, takon, Mas, niki kate tak dol. Permata ini mau saya jual. Kira-kira payu pinten? Oh ini 400 dinar. Wih. 400 niki kok apik Mas jari sing dodol. Sampeyan tekon ndi? Diceritakno kejadian nih. Ngeten diceritakno jari sing dodol permata mutiara napa? Anu Mas, sampeyan iki wong apik. Wis Mas, ojo didol nang aku. Dolen nang fulan sing gang kono sampeyan parani insyaallah luwih larang Mas. Niki permata apik iki. Masya Allah, wong jujur ketemu jujur. Coba lek wong bangil, wah barang apik lho diwara elek. Gimana buatan? Waduh rek, kaiso. Apa mana yang gak ngerti? Kurang api, nemu di laut, mangkane nemu di laut sampean. Dinyang elek, tapi ojo didol aku. Dijual ke satunya laku 800 dinar. Setelah dilihat, takon maneng sing dodol. Sampean tekon ndi Mas? Diceritakno, ojo didol aku Mas. Dolen nang fulan iku iso luwih larang sampean. Mungkin aku sih biasa dodol nang kono. Sampean dol, badine luwih akeh, sampean wong apik. Masya Allah, didol dideloki sing ketiga laku 1.200 dinar. Biasa nggawa sak dinar, muli nggawa 1.200 dinar. Muli nang omah. Masya Allah, tok assalamualaikum. Cari bojone. Waalaikumsalam. Yok napa Mas? Payu mutiara nih. Niki Mas 1.200 dinar. Ya Allah, alhamdulillah barokah Mas. Kait melbu ana wong tok-tok. Assalamualaikum. Wong jaluk. Wong pengemis minta. Jarine sing bojone Mas. Biasai Mas sampean lek sedekah niku separuh Mas. Lah niki Masya Allah rezeki ini sampai 1.200. Yok napa lek koyok biasai istiqomah Mas. Disodakono separuh. Masya Allah 1.200 dibagi loro kate disodakono 600. Bayang nggih kait atuk rezeki separuh nih kate disodakono. Iki wedok solihai. Coba lek perempuan sakniki napa Pak? Hah? Nemu duit waduh. Anu Mas, skincare sik Mas. Wah, cek kinclong iki. Wah. Online Mas, online tok bisa. Tapi subhanallah ini perempuan ngatakan apa? Separuh disodakohkan. Ternyata ketika diberikan itu yang namanya uang, sing jaluk pengemis tadi mengatakan inni lastu insanan. Saya ini bukan manusia. Saya ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencoba sampean. Sampean syukur dalam keadaan nikmat, sampean sabar dalam keadaan seperti itu, Allah berikan kemuliaan seperti ini. Terutama karena apa? Karena juga ngakorno wong sing tukaran. Dadi wis lek zaman koyo ngeten macam-macam wis dadi menungso sing seneng damai. Sing seneng gak ndelok wong tukaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki sing diterangno, yang diterangkan tadi Abdullah bin Salam amalannya enten pinten? Enten kali. Nah, niki jam 6 lebih 5 wis setengah jaman lebih. Hampir 1 jam mungkin nggih. Nah, kira-kira ditutupno mboten nih? Kari siji nggih ha. Ngundang maneng tahun maneng ya mungkin suwe sih ya. Nggih. Dadi sing jenenge napa?
jenenge tiang niki mendapatkan hati yang bersih. Kedua, katanya Abdullah bin Salam, apa yang dikatakan? Beliau mengatakan amalan kedua yang saya temukan menjadi amalan yang besar dan saya harapkan besar, yaitu tarku ma la ya'ni, meninggalkan apa yang gak ono manfaati. Nggih, sampean lihat jenenge almarhum yang dihauli Kiai Haji Munif, berapa murid beliau dari pesantrennya, berapa sing ngaji, isuk ngaji, awan ngaji, waktu sholat jamaah, sore ngaji, bengi ngaji. Juga kita lihat almarhum Ustadz Khozin, urusannya dakwah, mana beliau pengajian, mana beliau ke musola, mana beliau wiritannya sendiri, mana beliau banyak tamunya. Ini semuanya kenapa? Karena ingin menjadikan waktu hidup di dunia ono manfaati. Sampai eling-eling nggih, sing jenenge waktu niku larang. Enten tiyang menggunakan waktunya untuk ibadah, untuk kebaikan, ini berarti orang cerdas. Kenapa? Dia menggunakan yang paling mahal untuk yang paling mahal. Ayo sing nggih para bapak lan para ibu, sing paling larang di dunia niki napa? Ayo. Sampean tahu nemu barang sing paling larang napa? Contoh rumah. Rumah itu ada yang sampai ratusan miliar. Wenten. Wenten. Lah wong kadang-kadang Masya Allah zaman-zaman sakniki jenenge korupsi gak nanggung-nanggung 300 triliun. Korupsi pinten? 300 triliun. Iku 1 triliun itu sama dengan 1000 miliar. Duduk 100 miliar lho nggih, 1000 miliar. Insyaallah ojo ndelok mimpi tok lho gak tahu sampean. 1 triliun 1000 miliar. 1000 miliar. Iku lek gawe acara koyo ngeten sak miliar tok, wah. Duduk nutup dalan maneng, nutup kampung pisan. 1 miliar dikali 1000 ping 300. Wake nang mboten 300 miliar. Tapi keputusan hakim pinten niku? Berapa tahun? Masya Allah 6 tahun. Wong mondok iki lho 6 tahun. Nggih. Reken mondok pisan, tapi muli sik ono 300 sih. Denda cuma berapa miliar. Jadi sing jenenge sing mahal itu banyak. Barang yang mahal itu banyak. Sampai lihat rumah mahal, mobil. Ono mobil iki duduk Alphard tok yang 1,6. Ada lagi Land Cruiser 2,4. Montor niki nggih. Mobil 2,4 miliar. Podo padahal Land Cruiser sing 2,4 miliar karo Cherry podo kono 6 ya kene 6. Ya bedae mek beda tutuk ngono tok wisan. Land Cruiser tutuk jam 8, Cherry ya jam 12 paling. Dadi sing jenenge dunya macem-macem yang paling mahal. Sampai ndolek lebih mahal lagi mobil. Ada yang namanya Lamborghini 10 miliar, 15 miliar. Tapi sing tuku lho ono. Ada rumah dijual berapa? 250 miliar tanah. Ini doakan Beb, tanah di mana Sumatera sana. Ada orang ngomong berapa? 500 miliar. Bayang no tanah 500 miliar. Tapi ono sing tuku. Tapi Pak, Ibu, waktu hidup di dunia sak soge-sogene wong ono ta sing tuku umur walaupun saulan. Enten apa mboten? Wong sing kate mati, wong di rumah sakit, wong sing nopo niku, walaupun soge, seumpama waktu itu dijual, gak kira tuku motor sih, tuku waktu. Dijual waktu 1 tahun 1 triliun, ono sing tuku bakali. Tapi waktu itu tidak dijual. Dan tidak mungkin ada yang membeli waktu. Saking larangi waktu, mahal waktu hidup di dunia itu. Tidak bisa dijual. Gak ono jenenge waktu didol ndi. Kon wis tuku ah ndi Shopee dodolan waktu. Gak ono. Gak didol Bu waktu itu. Allah memberikan waktu. Dadi ojo kaget. Ono wong soge seumpama, sogene rek sampean ruah, omane tok selawi. Siji omah itu ditawar 15 miliar. Ada. Daerah Surabaya sampai lek delok Sasak niku waduh. Atau mungkin dekat Ampel satu rumah ada yang 8 miliar. Kontrak toko tok 150 juta setahun, 200 juta setahun. Mahal
mahal-mahal 9 miliar. Cuma satu toko berapa? Sampai 20 miliar. Satu rumah gak sampai 1000, 20 miliar, 25 miliar. Tapi ono sing tuku sian. Tapi subhanallah, sing jenenge waktu iki gak iso dituku, Pak. Lek ono kate sing tuku pasti waktu itu paling laris. Lek didol waktu iki kali Gusti Allah. Dadi lek seumpama Gusti Allah iki ngeki menungso niki dhuwit sing kuwata, omah sing akeh, tapi sampai niling-iling pemberian Allah yang paling mahal dudu omah sing miliaran. Apa pembelian Allah yang paling mahal? Yaitu waktu hidup di dunia. Kenapa? Karena waktu itu tidak bisa dibeli. Sing paling api, sing paling larang yaitu waktu digunakan apa? Untuk yang paling mahal. Apa yang paling mahal? Amal soleh. Kenapa dikatakan amal soleh itu paling larang? Karena yang namanya amal soleh itu tidak bisa dibeli. Kau nok wong kate tuku amal soleh. Benjing dinten akhirat manusia itu akan membawa amalannya karena waktu hidupnya di dunia larang. Sehingga kadang-kadang wong sakniki Pak, ya Allah, waktu niku dibuang-buang. Waktu dibuang-buang. Kalau orang dulu ku eman karo waktu. Sampai lihat para kiai, para ulama, kalau diperhatikan waktunya banyak digunakan untuk ngajar, untuk ibadah. Waktunya terus isu awan terus awan-awan, umur tambah manfaat, tambah manfaat, tambah manfaat. Begitu meninggal dunia, manfaatnya terus sampai meninggal dunia, telah meninggal dunia. Walaupun telah meninggal dunia manfaatnya bisa. Pengajian terus, musola terus, madrasah terus, murid-murid terus. Ini yang dinamakan manfaat. Jadi wong alim, wong sing duwe ilmu, walaupun telah meninggal dunia, itu mereka masih hidup. Namanya dikenang di mana-mana. Tapi enten tiang seurip tapi koyok kuburan. Gak ono manfaat iblas. Kadang-kadang waktu dibuang sampai semerap. Orang dulu sampai mangan iki gantian karo dulure. Dadi sijine mangan, sijine maca kitab. Akhirnya napa sing baca kitab mangan, sing mangan tadi itu yang makan tadi itu baca kitab. Kenapa? Karena takut waktu terbuang. Mangan iki lho gak gelem sampai buang waktu rasane. Tapi sakniki waduh Masya Allah. Kopi sak cangkir lho 3 jam. Enten napa mboten? Nggih. Kopi napa nih? Wah macam-macam ya nggih. 3 jam, 4 jam. Sampai ada orang lek mangan nggih ulama niki nggih. Itu kalau makan dideplok sih. Dideplok. Bingung koncoy dideplok, mari ngeten langsung dipangan, deplok. Takon, "Loh, sampai niki lek mangan kok gak langsung dipangan, kok dihalusno sih?" Nggih. Tak hitung-hitung, kula niki lek gawe ngunyah. Tak ngunyah niki. Iki tak hitung-hitung iso tak ganti 50 tasbih. Subhanallah. Gak keping ketinggalan. Jadi tak deplok ambil tasbih, mangane cepet, wake ibadahi. Ngeten. Eman Pak, duwe umur. Karena umur itu tambah. Tidak terasa sahibul hol, bayangkan. Kapan mungkin saya diundang atau sampai hadir majelis beliau sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Menungso niki tambah tuwek, duduk tambah enom. Hae ono. Nggih. Menungso awet, wah Masya Allah tambah nom. Iku goro iku gak ono iku. Enten sampean kadang. Masya Allah Mas sampean tambah nom. Wah, iya tambah ketok itu tambah tuh. Itu yang namanya waktu jika dibuang. Sehingga Abdullah bin Salam meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk yang bermanfaat. Terutama para hadirin. Nah ini ada sedikit satu resep kata Imam Ghazali. Sampai lek kepingin resep, lek seumpama sering ngelakoni sing gak ono manfaati atau lali larangi waktu, nopo resep Imam Ghazali? Resep itu biasa digunakan jika perlu. Ono wong loro diombe waktu sakit. Ini ada resep, lek seneng buak waktunya dibuak. Nopo resepe? Ayya'lama annal mauta baina yadeh. Mengetahui bahwa yang namanya mati itu adalah pasti datang. Wis, tadi begitu kate aras-arasen. Kate pengajian rutinan minggu isu. Subuh iki. Bengine turu jam 1. Waduh rek, aras-arasen. Eling napa? Ya Allah rek, sangune mati berangkat. Aras-arasen nang musala, sangune mati. Sedekah rada abot, sangune mati. Gobliya rada aras-arasen, sangune mati. Eling nopo sing kate digawa.
terutama para hadirin gak kerasa kula lan panjenengan kate mlebu bulan sing mulia. Bulan apa? Bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang mulia, bulannya Allah. Ulama menganjurkan sing akeh istighfar di dalam bulan Rajab. Dan juga di dalam bulan Rajab itu ada malam yang mulia, yang jika hamba berdoa kepada Allah tidak ditolak doanya. Termasuk 5 malam yang tidak ditolak doa hamba. Nopo termasuk 5 ini? Awwalu lailatin min Rajab, permulaan malam dari bulan Rajab. Itu termasuk malam ampunan, malam qabul istijabah untuk doa pertama Rajab. Jadi menit tanggal 1 Rajab, bengine itu bengi malam ampunan. Kalau tidak salah lek di tanggalan, tapi mungkin masih melihat ru'ya. Nggih. Itu insya Allah jatuh kapan? Selasa malam Rebu. Berarti barengan karo napa niku? Wis, barengan karo napa, Bu? Nah, saiki didelok berarti. Malam 1 Rajab malam ampunan, yang malam qabul menurut sabda Kanjeng Nabi barengan karo malam tahun baru nih, duduk tahun baru nih kaum muslimin. Didelok ae wis. Nggawa tasbih napa nggo trompet? Nggih. Bakar dosa napa bakar jagung? Ngono tok, bakar dosa. Jenenge dosa niki iso dibakar. Sampai Ramadan itu dinamakan Ramadan karena dari arti membakar, karena membakar dosa. Bakar jagung dipangan, nggih. Maaf, mari mangan metune nang ndi? Ya lewat mburi. Tapi begitu bakar dosa, dosa akan dibakar hilang. Loh, seumpama niki nggih, waktu akhirat, kula niki tahu ngelakoni maksiat dina niki. Lho kok ilang catetane? Nggih, sampean wis istighfar waktu itu. Sampean sudah tobat, catetane ilang. Bayang no ngelakoni dosa, ilang catetane, kenapa? Karena dia berdoa waktu malam ampunan. Waliyadzubillah, Pak. Lek wis malam qabul, malam ampunan, tibake mboten digawe untuk itu tapi digawe lale. Lek kepingin melok Kanjeng Nabi, kepingin mengikuti jejak Kanjeng Nabi, menghidupkan malam ampunan. Duduk menghidupkan yang memang bukan jejak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga singkat ini nggih, singkat. Yang penting insyaallah saged nguripno malam awal bulan Rajab. Dan juga bulan Rajab itu permulaan dengan dekatnya bulan Ramadan. Ulama menggambarkan nopo sih bedone bulan Rajab mari ngeten bulan Sa'ban mari ngeten bulan Ramadan. Ada ulama yang mengatakan Rajab syahruz zar'i. Rajab niku bulane nandur. Wong nandur niku kudu semangat. Mantun panen dibajak kabeh, popok tuku duduk popok napa? Tandurane sing apa? Bibite wis tuku, kudu semangat nandur. Semangat nandur. Iku semangat mulai kapan juga? Mulai Rajab. Semangat. Ramadan kurang 2 wulan, semangat nandur. Sik kula badhe tanglet. Nandur gak disirami, mati tandurane. Sehingga ada yang namanya bulan Sya'ban. Napa bulan Sya'ban niku? Saharus saqi, bulan mengairi. Dikei pupuk, isuk maneng disiram. Pikirane napa ya Allah rek, kurang saulan maneng panen. Tapi wong panen niki kudu nandur. Ana wong kepingin panen tapi gak nandur niku jenenge wong napa? Wong napa? Alhamdulillah rek, mari ngeten panen rek. Gak nandur, gak duwe sawah padahal. Iki perlu diodik, diperiksa. No. Wong gak nandur kepingin panen. Dadi nandur bulan Rajab. Mari ngeten kepikiran bulan Sa'ban diairi. Artinya diairi ini apa? Ditambah ibadahnya juga di bulan Sa'ban. Memperbanyak sholawat, bacaan Quran apa ditambah. Lek wis nandur, wis nyirami, nopo sing atuk? Panen. Sehingga ulama mengatakan dan bulan Ramadan syahrul hasad, bulan panen. Ono sing takon, Beb, panen niku kan enak maksudnya. Niki kok Ramadan kok tambah nemen ibadah nih. Ngeten maksudnya. Panen niku maksudnya panen ibadah. Panen ibadah niku napa? Ibadahne tambah ngegas, wenteng. Si aku takon.
Wong kate berangkat nang sawah. Kira-kira entengan di waktu nandur napa waktu panen? Panen iki insyaallah enak wis gak kira telat. Nandur niki sik meni ae. Sik ben dawa ae. Ngeten nandur aras-arasen. Tapi panen anu ya aja lali ya. Dina Senin kumpul panen. Wis berangkat panen. Napa sing wis dipikiri hasilnya. Dadi semangat waktu panen. Begitu juga orang kalau Ramadan niki nandur moro semangat maca Quran enteng. Mari ngeten napa sing jenenge ibadah kok enteng. Kolan napa panen ibadah. Tapi lek gak nandur niki nggih, gak nyirami, gak panen, akhirnya napa? Waktu Ramadan mek pertama-tama tok. Biasane niki nggih Pak, Bu. Jenenge menungso niki lek wis mlebu pertama bulan Ramadan, tarawih pertama full napa mboten? Salatu tarawih rahimakumullah. Waduh sarung anyar ngeten. Musala gak cukup, beber kloso dik ngarep. Wakeh niku. Kula nek tak perhatino lek pertama Ramadan sampean perhatino wis. Pertama Ramadan jenenge sandal niku gak cukup, sampai sandal niku napa? Ditutupi kloso. Sing tarawih full alhamdulillah Beb. Sampai gak cukup musala sampai beber dik ngarep. Tapi begitu atuk 5 Ramadan klosone disimpen di lemari, kuncine ilang pisan. Wis mari wis gak ono tambah titik. Ah kok iso Beb tambah titik? Niki wong sing gak panen. Wong panen niku tutuk. Berapa sawahnya? 2 hektar. Panen tutuk. Sampai enteke panen 2 hektar. Gak ono wong panen mek setengah hektar tok. Wis gak males aku rasaran. Gak ono. Panen niku kudu kabeh. Wong sing panen bulan Ramadan terus Ramadhani. Gak ucul awan isu. Napa kok saged panen polane nandur? Napa kok saged panen polane diairi di bulan Sya'ban? Sehingga mudah-mudahan nggih sing jenenge umur larang. Nggih napa mboten? Kapan Pak, Bu menungso niki semerap umur larang lek wis mati. Sing urip niki mboten pun semerap, gak ono sing ngerti kadang-kadang umur niku larang. Begitu mati sehingga dikatakan oleh Imam Ghazali la ya'rifu gadral haya illa ahlul mauta. Tidak tahu larangi urip kecuali sing mati. Sing ndek kuburan niku semerap. Ya Allah rek, larang urip niku rek. Nang masjid tok jamaah 27 derajat. Ya Allah rek maca Quran sak huruf diparingi 10 pahala. Lek wis jenenge ndek kuburan mboten saged jenenge ngaji. Mboten saged sing jenenge hadir majelis ilmu. Ngerti sing mati niki, ngerti larangi urip. Tapi sing urip kadang-kadang buak waktune cuma hanya sia-sia. Tapi mudah-mudahan insyaallah kula lan panjenengan didadosaken tiyang sing ngerti regane urip. Didadosaken tiyang sing nguripno umur kanggo ibadah. Dijauhkan dari segala maksiat. Nggih lan mugi-mugi insyaallah berkat hadire kula lan panjenengan di dalam majelis haul peringatan haul al-marfurlah Kiai Haji Munif bin Kiai Haji Abdul Karim dan juga Kiai Haji Khazin Saleh, mugi-mugi diparingi barokah. Berkat hadirnya majelis ini mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat. Mugi-mugi hajat kula lan panjenengan sedaya dikabulkan oleh Allah. Hajat dunya bil maisarah. Sing duwe urusan dunya mugi-mugi diparingi gampang, gangsar urusane. Yang mungkin memiliki kesulitan Allah bukakan dari segala kesulitan. Allah berikan jalan keluar. Mugi-mugi sing duwe hajat urusan akhirat. Ya Allah, kula lan panjenengan ini juga tidak lupa meminta untuk urusan akhirat. Mugi-mugi kuburan kita dijadikan kuburan taman dari taman surga. Digampangkan hisabnya dan dimudahkan ketika waktu di mahsyar dengan dapat menerima lembaran amal ibadah dengan tangan kita. Mugi-mugi ya Allah ya Karim di dunia kita mencintai para anbiya, para aulia wassalihin. Di akhirat Allah juga kumpulkan dengan mereka di bawah naungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya Rabbana ya Karim sing duwe sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Diberikan tamamal afiyah di dalam sehat yang sempurna dan mudah-mudahan ya Allah diparingi panjang umur, dibaringi panjang umur dalam keadaan taat fi khairin wa lutfin wa afiyah
saged nututi bulan Ramadan, saged nututi hal yang akan datang dan terus diparingi panjang umur dalam keadaan taat. Amin Allahumma amin. Niki saking kula hadani Allah wa iyyakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim al awwalina wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma taqabbal waj'al wa awsil sawaba ma qara'na minal Qur'an wa ma lana ma sabbana ma astaghfarna ma sallaina ala sayyidina Muhammadin hadiyatan wa silah rahmatan minka najil wa barakatan syad sadaqatan taqabbala li hadrati habibina wa syafiina qurrati al-Muhammad sallallahu wa li jami'i ikhwani wa abaihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sahabati wa tabi'in wal ulama min jami' katim muqarrabin khususan li Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu wa khususan li arwahi marhumin wal marmuhat wa khusus sahibail haul Kiai Munib bin Abdul Karim, Kiai Haji Khazin Saleh, wa jaman tasaba ilaihima wa arwahi jamil marhumin wal madhkur asma'uhum anifan. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa la tahrimna ajrahum wa la tabtina waghfir lana. Allahumma isah qabrahum wa nawwir kuburahum wanzilhum bi manzilin hasanin ya Allah waj'alil jannata maswahum. Allahumma ja'al hadzal majlisan mubarakan majlisan nafi'an ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lana wa lakumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هكذا مني. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala